Var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Jackson Semahoro niko nitwa. Sinkubeshye ndumva mfite ubwoba, umutima uratera cyane, imitsi yareze rwose. Karimunda utuye muri Gaza we n'abandi batuye barahamye ko biboneye ibifaru n'abakomando benshi mu ngabo za Israel binjira mu bitaro binini bya Rishifa biri muri Gaza ngo bahige bukware abarwanyi ba Hamas bahihishe. Gahunda nuko bica bakabamara umwe ku wundi. Ikigero cy'imbabazi Israel ifitiye Hamas ngo kiri munsi ya zero rwose. Buretse ibyo watekerezaga byose, wumva uyu mugabo yavuga abatuje cyane rwose, ariko kandi yagira ku ngingo zikomeye akavuga cyane anatsindagira. Gusa ibyo avuga uba wumva kuko bimuvuye kundiba y'umutima, nta kundi umukomera amashyi atararangiza kuvuga. Ari seriye cyane. Yitwa Recep Tayyip Erdogan, niwe wicaye ku ntebe isumba izindi mu gihugu cya Turukiya. Umva icyo abwira Israel ndetse na Benjamin Netanyahu. Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı? Ndahamagara Netanyahu hano. Ese sha ufite ibibombe bya atomike? Yego cyangwa oya? Urabifite cyangwa ntabyo? Bivuge nonaha niba watinyuka. Ariko ntiyakwibesha. Hey Israel, mufite atomic bombe, ibisasu bya nuclear, ngo nibyo muri gukangisha. Ibyo turabizi. Mumenye ko igihe cyanyu cy'urupfu cyegereje. Nitwitaye ngo mufite ibisasu kirimbuzi cyangwa iki, murabifite ariko muri abapfu. Recep Tayyip Erdogan uyu yahise akomerwa amashyi menshi cyane y'urufaya, ubona ko ababwira n'ubundi bakozwe ku mutima na disikuru y'uyu mutware. Ariko ntiyarekeye aho ngaho, yamanuye ijwi gatoya ubundi agira ati, ataka kanya ndabivugana n'umutima nama wanjye wose ko Israel ari igihugu cy'abaterabwoba n'ibyihebe. Uyu mugabo we mumbonize, Hamas ngo ntabwo ari umutwe w'ibyihebe ahubwo ni umutwe w'abacunguzi. Hamas muri Gaza, amakuru kuri ubu ngubu aravuga ko rero bafite ibirindiro munsi y'ibitaro rutura bya Rishifa. Ibi Israel yarabimenye cyane rwose binyuze mu guhabwa amakuru n'ubutasi, ndetse rwose inahagira igipimo idashobora guhusha uko byagenda kose. Mu ijoro ryo kuwa gatatu ngo bakomando ba Israel binjiye bikwije muri ibi bitaro, ndetse rwose bambariye urugamba ku buryo bugaragara biteguye guhangana na Hamas. Ku munsi wo kuwa gatatu rero Israel nibwo yatangaje ko yamaze gutahura ikigo kiri munsi y'ibi bitaro Hamas ikoreramo. Israel rero yahise inashyira hanze amashusho y'ibyo yavuze ko ari intwaro ndetse n'ibikoresho bya Hamas. Hamas igahakana yivuye inyuma gukorera muri ibi bitaro, gusa ntiwamenya uvuga ukuri cyangwa se uvuga ikinyoma hagati ya Hamas ndetse we na Israel. Buri wese abahagaze ku ruhande rwe. Ibifaru bitandatu hamwe n'abasirikare kabuhariwe no kuvuga abakomando babandi batojwe bya nyabyo abakabakaba mu ijana nibo binjiye muri ibi bitaro bya Rishifa kuwa gatatu nijoro. Nuko abasirikare ba Israel bagenda icyumba ku kindi, ari nako bahati ibibazo abakozi ndetse n'abarwayi basanze muri ibi bitaro. Amakuru rero akavuga ko igisirikare cya Israel cyanasabye abagabo bose bafite hagati y'imyaka 16 ndetse na 40 kuva mu nyubako z'ibyo bitaro, uretse abakora mu mashami yo kubaga ndetse we n'ay'indembe. Aba bose rero bakababwira ngo mujye mu mbuga y'ibitaro babakusanyiriza hamwe. Agace kari mu nkengero y'ibi bitaro bya Rishifa bikaba ari nabyo bitaro bya mbere binini muri Gaza. Nakubwira ko kamaze guhinduka izingiro ry'imirwano kuva mu minsi ya vuba hangaha ishize, bikemezwa ko rero abantu babarirwa mu bihumbi bikinze muri ibyo bitaro. Ubu rero mu bitaro byamaze kuzura rwose ku buryo bugaragara, abarwayi babaye benshi ndetse rwose ibi biri kuba mu gihe imirwano nayo ikomeje bari kuharasa ubutitsa. Nge sindi impuguke mu mategeko, ariko kandi icyo nzi nuko mu mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ibitaro ari ahantu harindwa mu buryo bwihariye. Ibi bivuze ko rero impande zirwana zidashobora kugaba ibitero ku bitaro cyangwa se kubibuza gukora imirimo yabyo y'ubuvuzi. Ibitaro kandi bishobora gutakaza uko kurindwa n'amategeko iyo bikoreshejwe n'uruhande ruri mu ntambara mu gukora igikorwa kigirira nabo mwanzi. Niyo mpamvu rero Hamas ngo yikingiye ibi bitaro, ariko kandi na Israel nibirebera izuba ikabirasaho ititaye ko ari ibitaro. Twitwa Akarabo TV, kuva mu bigutiya hakurya y'Kibagabaga ukagera muri Cyabazira, Mukundwa, Kibuye, Gisovu, Gitesi, Giciye, Satinski, muri Rukomo ndetse we na Nyagasambo ya Rwamagana, ukambuka mu Kayanza Burundi. Muratwumva neza. Nundi munsi w'intambara ikaze, nundi munsi kandi umugaragu wanyu Jackson Semahoro mbagezaho ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba.
uyu munsi ndakujyana mu bitaro bya rutura, ibitaro bya Al-Shifa biherereye mu mujyi wa Gaza, aho abakomando ba Israel n'ubundi binjiye gutsinsura umutwe wa Hamas. Hari kumvikana imiborogo y'impinja ziri gupfa umusubirizo. Ngaho rero naguhaye ikaze umene ibitekerezo byawe aho hasi muri comment. Ubu amakuru aravuga ko rero ingabo za Israel zigenzura igice kinini cyo muri Gaza, harimo n'ibi bitaro binini cyane bya Al-Shifa. Leta zunze ubumwe za Amerika rero nazo zikavuga ko zisanganywe n'andi makuru n'ubundi ahura nayo Israel ifite yuko mu nzu yo hasi muri ibi bitaro n'ubundi hari ibiro bikuru bikorerwamo n'abarwanyi ba Hamas ngo niho bategurira urugamba. Gusa Hamas yo ikabihakana yivuye inyuma. Icyakora cyo ari n'umuganga wakoze muri ibi bitaro bya Al-Shifa uvuga ko rero mu nzu zo munsi y'ibi bitaro ngo harimo umwobo rusange washyinguwemo abantu barenga 200 bose. Mbere y'ibi ngibi byose rero ku munsi wo kwa gatatu igisirikare cya Israel Defense Force cyavuze ko rero abasirikare bacyo n'ubundi bari mu gikorwa kidahusha kigambiriye Hamas mu gace kazwi k'ibyo bitaro n'ubundi. Igisirikare cya Israel kikavuga ko icyo gitero ngo gishingiye n'ubundi ku makuru y'ubutasi ndetse n'ibikenewe mu bikorere, igasaba abarwanyi bose ba Hamas bari muri ibi bitaro ko bakwishikiriza abasirikare ba Israel mbese bakamanika amaboko. Ariko kandi Hamas ibyo ntibikozwa, ntiteze na rimwe kuzamanika amaboko, izarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Ubwo abasirikare ba Israel rero binjiraga muri ibi bitaro bya Al-Shifa, igisirikare cya Israel cyahise kivuga ko ngo barwanye na bamwe mu barwanyi ba Hamas, ariko kandi ngo baza kubahitana. Ku mugoroba wo kwa gatatu neza igisirikare cya Israel cyahise gitangaza ko abasirikare bacyo ngo bamaze gutahura ikigo kiri munsi y'ibi bitaro n'ubundi hakaba ari ahantu hasa nk'ibirindiro bikomeye by'umutwe wa Hamas. Ndetse rwose ngo hariyo n'ibikoresho byinshi uyu mutwe wa Hamas ukoresha. Hari video rero urebye imara iminota 7 yonyine. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel yitwa Jonathan Cornicus atunga urutoki kuri za kamera z'umutekano akavuga ko ngo zari zarapfukiranwe n'abarwanyi ba Hamas. Ndetse rwose uyu anagaragaza n'intwaro akavuga ko ari imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 zari zihishe inyuma ya skaneri za MRI. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zikavuga ko nazo zifite amakuru y'ubutasi rwose ko Hamas ifite ikigo cy'ubuyobozi munsi y'ibi bitaro bya Al-Shifa mu mujyi wa Gaza. John Kirby uyu ni umuvugizi w'akanama k'umutekano w'igihugu ka Amerika. Uyu niwe watangaje ko umutwe wa Hamas n'ubundi ngo wabitse intwaro zikomeye mu bitaro bya Al-Shifa, kandi ko ngo uyu mutwe ngo wari witeguye bikomeye igitero cya Israel. Ubu rero nibwo bwa mbere wavuga ko Leta zunze ubumwe za Amerika zije ku karubanda zigashyigikira mu buryo bwigenga ibivugwa n'inshuti yayo ikomeye Israel, ivuga ko Hamas n'ubundi ikoresha ibitaro mu guhisha ibigo byayo. Hamas rero ibi byose irabihakana yivuye inyuma ikavuga ko ari propaganda zidafite ishingiro. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zatangaje ibi mu gihe Israel irimo kurushaho kotswa igitutu n'ibihugu by'amahanga ngo irinde abasivile baheze muri ibi bitaro ngireke kubagirira nabi. Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Joe Biden yavuze ko ibitaro bya Al-Shifa bigomba kurindwa. Imirwano ikaze iri mu nkengero y'ibyo bitaro, ndetse yewe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yitwa Rishi Sunak yavuze ko rero Israel igomba gukora yubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara muri rusange. Agace gaherereyemo ibi bitaro bya Al-Shifa kuri ubu ngubu nakubwira ko kabaye isibaniro kuva mu minsi yavuye bishize, bikemezwa ko rero abantu babarirwa mu bihumbi bikinze muri ibi bitaro bari mu kaga gakomeye cyane ko ibi bitaro nta mazi abirimo, nta mashanyarazi, nta petrole, nta kiniki, byose nta kintu kirimo, ndetse rwose bari mu icuraburindi rikomeye. John Kirby yavuze ko rero Amerika ifite amakuru yayo bwite y'ubutasi yavuye mu masoko atandukanye yumvikanisha ko Hamas na Islamic Jihad bakoresheje ibitaro byo muri Gaza ndetse n'imiyoboro yo munsi yabyo mu guhisha ibikorwa bya gisirikare ndetse no kwafungira abashimuswe bose. Mbere rero ubutegetsi bwa Amerika bwari bwaratangaje gusa amakuru y'ubutasi yakusanyijwe akuye ahantu ku karubanda, no kuvuga ahantu nawe wakwigerera, ndetse rwose nibwari bwaremeje ko bafite amakuru yabwo bwite kuri ibi bintu. John Kirby rero ati abagize Hamas n'umutwe w'abanyepalestina wa Islamic Jihad bafite ikigo cy'ubuyobozi n'ubugenzuzi kiri muri Al-Shifa mu mujyi wa Gaza, bahabitse intwaro kandi biteguye gusubiza ku gikorwa cya gisirikare cya Israel kuri icyo kigo. John Kirby akavuga ko rero bigaragaza ukuntu igikorwa cya Israel kigoye kuko Hamas yicengeje cyane mu baturage b'abasivile, rero bikaba bigoye kuba wabarimbura burundu, kubarimbura bingana no kurimbura abaturage. John Kirby ati bisobanuke neza
ntidushigikiye kurasa ibitaro n'indege kandi ntidushaka kubona habaho imirwano mu bitaro aho abantu b'inzirakarengane bari, abantu batagira kirengera, abantu barwaye barimo kugerageza gusa kubona ubuvuzi bakwiye atari ukwisanga mu mirwano. Ibitaro n'abarwayi bagomba kurindwa, niko Amerika ivuga. Bagakomeza bavuga bati nk'uko twabisobanuye neza inshuro nyinshi, ibikorwa bya Hamas ntibyoroshya inshingano ya Israel yo kurinda abasivile muri Gaza, kandi iki ni ikintu kigaragara tugiye kuganiraho na bagenzi bacu dushishikaye. Ubwo rero yasubizaga kuri ayo magambo yatangajwe n'ibiro bya perezida wa Amerika White House ku munsi wo kuwa kabiri, mu itangazo yasohoye ryatangajweho inkuru n'ibiro ntaramakuru AFP. Hamas yavuze ko Israel izakoresha iryo suzuma rya Amerika mu kwiha uruhushya rwo gukora ubwicanyi ndetse bw'ubugome ku bigo by'ubuvuzi, inasenya urwego rw'ubuvuzi rwa Gaza ndetse ikura abanyepalestine mu byabo. Abaganga bari imbere mu bitaro bya Rishifa rero bakavuga ko abantu babarirwa muri za mirongo barimo n'impinja nibura 6 zavutse imburagihe ngo bapfuye kubera ubuke bw'ibitoro, imiti ndetse n'umuriro w'amashanyarazi utaboneka ahangaha. Babwiye ikinyamakuru cy'Abongereza BBC ko imirambo irenga 100 idashinguye iri mu mbuga y'ibyo bitaro, kandi ko umuntu uwo ari we wese ugerageje kuva muri ibyo bitaro cyangwa se kuva mu nyubako imwe yabyo ajya mu yindi abari mu byago by'urupfu kubera urugomo rurimo kubera muri ako gace. Israel rero igashimangira ko itigeze irasa mu buryo butaziguye ku bitaro byo muri Gaza, nubwo ivuga ko Hamas n'ubundi iri muri ibyo bitaro. Igisirikare cya Israel rero kigasezeranya gusenya Hamas muri Gaza. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ubumwe bw'Uburayi bigafata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Bati rero mubarase, mubamare, mubarimbure, nibwo muzizera neza umutekano wanyu. Ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru rero Israel yatangaje video ivuga ko igaragaza ubwisho bwa Hamas bwo munsi y'ibitaro bya Ratisi bivurirwamo abana. Ibi ngibi rero bikaba biherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Gaza. Muri iyo video rero imara iminota byibuze 6 yiswe video mbisi cyangwa se video y'umwimerere, umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Israel yitwa Daniel Admiral Hagari agaragara avuga ko ari ku muyoboro wo munsi y'ubutaka kuri metero 200 uvuye mu bitaro bya Ratisi. Muri iyo video rero Daniel Admiral Hagari agatunga urutoki mu muryango w'uwo mwobo wo munsi y'ubutaka, akemeza ko rero ushamikiye n'ubundi ku bitaro n'insinga z'amashanyarazi. Avuga ko n'ubundi zigaragaza ko amashanyarazi akomoka ku zuba amaze igihe n'ubundi atanga umuriro w'amashanyarazi ku nzu zo mu kuzimu. Nta kindi kimenyetso cyatanzwe rero kigaragaza ko Hamas koko byanyabya bikorera munsi y'ibi bitaro, ariko kandi umuvugizi w'igisirikare cya Israel akavuga ko iperereza rikomeje ngo babitahure neza kandi ngo bazabibwira rubanda. Ayo mashusho rero aragaragaza ibyo umuvugizi avuga ko ari ibyumba byo hasi biri imbere mu bitaro bya Ratinsi, agatunga urutoki ku bubiko buhishe bw'intwaro harimo kandi n'imikandara iturika ndetse na za grenade hamwe na moto iriho ibyo avuga ko n'ubundi ari ukwangirika kwatewe n'amasasu. Rear Admiral Hagari n'umuvugizi w'igisirikare cya Israel akavuga ko n'ubundi hari ibimenyetso ko abashimuswe na Hamas mu gitero wagabye kuri Israel ngo bari bafungiwe mu cyumba cyo hasi cyo munsi y'ibi bitaro. N'ubundi hari ishusho igaragaza intebe ndetse n'ibisa nk'ibiziriko munsi yahakorerwa ubugenzuzi cyangwa se control panel. Aha rero hakaba handitse ngo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Aha rero hanagaragara n'agacupa gatoya kazwi nka bibero ni twatundi twifashishwa mu kugaburira abana. Iri rirambitse hejuru y'intebe. Mu kindi cyumba rero Daniel Hagari akomeza atembereza abantu atunga urutoki ku kirangaminsi cyangwa se kalendari kiri ku nkuta kuva ku itariki ya 7 Ukwakira, itariki Hamas yagabyeho igitero mu majyepfo ya Israel, cya gitero cyateye icuraburindi kuri Israel. Rear Admiral Hagari rero akavuga ko icyo kirangaminsi kigaragaza ugusimburana ku kazi kw'abarwanyi ba Hamas ubwo bari barinze icyo cyumba. N'ubundi akavuga ko rero amazina yari yanditse iruhande rw'amasaha y'akazi. Igice cyo hejuru cy'inyandiko rero kikavuga ko ari Akisa Fradi ni izina ry'ibanga Hamas yahaye ibitero byo ku itariki ya 7 Ukwakira, ariko kandi ngayo magambo yo mu Cyarabu avuga iminsi y'icyumweru aho gusobanura amazina. Atari muri iyo video rero Hagari anavuga ko icyo cyumba gitatsemo n'ubundi za rido nk'ahantu hafatirwa za video. N'ubundi muri za video rero zigaragaza abashimuswe zatangajwe na Hamas na Islamic Jihad, nta nimwe muri izo video igaragaza ko inyuma hayo hasa naho muri icyo cyumba n'ubundi Israel iri kugaragaza.
igisirikare cya Israel rero kugira ngo kigaragaze ibyo kivuga ko ari ukuri cyamagaje abanyamakuru batagira ingano harimo n'aba CNN kibajyana aho hantu ku bitaro n'ubundi gikeka ko hari abarwanyi ba Hamas. Kuri ubu rero Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza igenzurwa na Hamas iyi rero yasubije mu buryo burambuye kubivugwa na Israel ivuga ko ngo ari ikinamico iteye isoni ngo nta naho bihuriye n'ukuri, ngo Israel iri kugerageza guhimbahimba ibintu ishaka guteza urubwa abarwanyi ba Hamas na Palestine muri rusange. Iyo minisiteri rero yavuze ko aho hantu ho munsi y'ubutaka hagaragajwe muri video hakoreshwaga nk'ahantu n'ubundi h'ubuyobozi ndetse n'ububiko naho kwikinga ibitero by'indege. Yavuze ko rero izo ntwaro zagaragajwe ari ibintu byapanzwe mbese byateguye. Inavuga ko rero muri Gaza hari za moto zibarirwa mu bihumbi zisa nk'iyo. Iyo minisiteri rero ikavuga ko hari abantu barenga 11,000 bamaze kwicwa mu bikorwa bya Israel kuri Hamas kuva uwo mutwe wakwica abantu 200 muri Israel ari ku itariki ya 7 ukwezi k'Ukwakira ku isabato rwose, ndetse we uyu mutwe byanavuzwe ko wanashimusa abandi bantu bagera kuri 200. Ngayo nguko ngibyo ibiri kuvugwa mu ntambara ikaze cyane iri guhuza Israel ndetse n'umutwe wa Hamas muri Gaza. Ubu niho bikomeye cyane ndetse rwose impfu zirakomeza kwiyongera, ari nako kandi abava mu byabo bakomeza kuba benshi cyane. Reka nsoreza aho ngaho. Twitwa Akarabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa. Ibihe byiza nibyo mbifuriza.